Nkwereze ikaze mu makuru agezweho kuri uyu muyoboro, nkwaye ikaze ni wowe tugiye kuzajya tubana mu makuru agiye atandukanye agezweho kuri uyu muyoboro. Aka kanya ni amakuru tugiye guhera hano mu Rwanda ndetse turaza no kunyarukira hanze yarwo, turebe ibiri kuba byahavugirwa. Nitugera hanze y'u Rwanda turababwira ibirimo kuvugirwa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ndetse turaza no kuba twababwira ibiri kuvugirwa by'umwihariko ku mirongo y'urugamba muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ndakubwira ibiri kubera cyangwa se ibibereye hariya Walikale, ndetse n'ibindi byagiye bitandukanye byabereye mu duce tugiye dutandukanye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibyabaye byo ni agahomamunwa, dore ko rwose bidateze no kurangira, dore ko intambara navuga ko aribwo yaba igiye gutangira muri uyu munsi ku Gisozi. Ni ahubwo ni mu Rwanda, reka amakuru nyahere hano mu Rwanda. Uyu munsi ku Gisozi mu kagari ka Ruhango, umudugudu wa Murambi, navuga ko umugabo cyangwa se ni umugabo wari ufite abana, ndetse navuga ko uyu mugabo ibintu ubwe uyu mugabo rwose witwa Sebatware Emmanuel wari waraburiwe irengero nyuma y'uko ibintu biteye ubwoba. Umugabo yari yaraburiwe irengero, ariko nyuma y'uko inzu yabagamo ahiramo. Mbega ibintu biteye ubwoba we. Noneho reka ninjire mu makuru. Inzu yabagamo yaje kuba yahiriyemo abana be babiri, ndetse bamaze no kuba bitaba Imana. Abana babiri bari basanzwe ari abe, ndetse we ntabwo yari ahagera, yaraburiwe irengero, ariko yitabye Imana. Rwose navuga ko ibi bintu bidasobanutse, ndetse ntiwamenya ese ni igiki cyateye iyi nzu kuba yashya, ni igitera yabiteye, ni iyihe? Wabisobanura ngo iki nk'umuntu abikubwiye? Uyu mugabo kuko yari amaze iminsi yaraburiwe irengero, ariko yasanzwe yahiriye muri dushe, kandi yahiriye muri iyo nzu, kandi yari yaraburiwe irengero, ndetse yahiriyemo n'abana babiri be nabo bahiriyemo. Ariko ikiri kuvugwa ni uko mama w'aba bana we yabagaho mu rugo, sibyo? Ariko ise we yari amaze iminsi yaraburiwe irengero. Icyo ni ikintu ndagira ngo mubanze mwumve iki kintu. Ise yari yaraburiwe irengero, hanyuma abana babiri bari muri iyo nzu yahiye, harimo abana babiri. Ariko ikintu gitangaje ni uko abo bana babiri basanze bahiriye mu nzu. Iyo nzu kubera ko yafashwe n'inkongi y'umuriro, ariko mu bwogero bw'iyo nzu ise w'abo bana nawe twasanze nawe yahiriyemo gute? Kandi yari yaraburiwe irengero. Icyo ni ikintu cyo kwibazwa. Ariko by the way, nyuma gato abo bana biraranye mu nzu, kuko mama wabo iri joro ngo ntabwo yigeze aharara. Urumva ibyo bintu ni ibintu bidasobanutse, ntabwo bisobanutse, kuko ugiye kureba uraza gusanga ni gute umuntu amaze iminsi yaraburiwe irengero, hanyuma inzu iza gushya ihiramo abana be babiri. Ariko bagiye kureba mu nzu basangamo abana babiri na se, bose bahiriyemo. Ariko nyina ntiyigeze agira ate, nyina ntabwo iryo joro yari yaharaye. Urumva ko ibyo bintu birimo urujijo ko nyina ntiyaharaye. Burakeye mu gitondo abana baraye mu nzu bonyine. Burakeye mu gitondo inzu ifashwe n'inkongi y'umuriro irahiye. Bagiye kureba mu nzu basanga ise nawe yahiriye mu nzu hamwe n'abo bana. Ariko mwibuke ko nyuma yaho ise yari yaraburiwe irengero. Ariko bagiye kureba basanga inzu ye yahiye, ariko yahiriyemo n'abana be, ariko nyina ntiyaharaye. Urumva rero ibyo ni ibintu bidasobanutse, dore ko inzu yo yari imaze gukongoka yarangiye, abantu kizimyamoto yahageze, inzu yamaze gushya, ndetse n'abo bana bamaze guhiramo. Ubu ngubu amakuru ahari kuri abo bana bo bamaze aka kanya rwose, aba bana bo babiri bamaze kuba bakwitaba Imana, nyuma y'uko ise yari yaraburiwe irengero, nawe ubu ngubu yamaze no kuba nawe yakwitaba Imana. Kakubwire ngo rero nimba ari ubwa mbere ugeze kuri uyu muyoboro,
ugomba gukanda subscribe, ugafungura inzogera, ugakanda like, ugasharinga video ikazamuka ikagera ku bantu bose kugira ngo ibiganiro n'amakuru tubahereza bijye bibageraho. Kuko ariko man, ibi bintu birababaje we.